Assalamu alaikum. Саламатсыздар, урматтуу Салам медиа көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн мына Аптанын ишембеси 28 сентябрь 2024 жыл Баткен шаарындагы мал базары. Мынакта башка жака жылыптыр. Мен да көптөн бери мал базарга келбегендим. Буякты көрсөттүм. Мынакта малга караганда азыр техника көп экен. Ушундай заманда жашап атканбыз. Бүгүн сиздерге мал базарларынын малдардын бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Бул азыркы базары мына подстанциянын асты жагы болуп калат. Бул дагы стадиондон ала турган болсок, стадиондун күн чыгыш тарабындагы светофордон түз чыгып туруп, экинчи повороттон солго түз кирсеңиздер ушул жака келесиздер. Биз менен чогуңуздар. Эрде мына бодо малдардан баштайлы. Мына көрүп турган кара бука 100 сурап атат экен, эси 140 бер деп атыптыр. Сода түшүп атат экен. Союшка бир аз дагы багыш керек экен. Нерде да союшка жарамдуу бука 120 сурап атыптыр. Апарып тойго жакшылык барекеге союшка жарай турган диртилдеп турат мына. Канча жашар бу? 2 жашар болсо. 2 жашар аш. Нерде 1 жашардык нопас торпоктор азыр мына 84 миң соода болуп атат. Бул дагы семиз багылган нопас. $85 бер деп атат экен. Шайын деп калыптыр соодасы. Бул нопас торпок канча болуп атат? 85 кам бар ака. 85 турап атасыз. Базар канча көтөрүп атат? Базар 78 болот. 78 кыл. 1 жашардан ашкан окшойт, да? Бу каяктын малы? Өзүдүкү эле? Же бир жактан алып келдиңиздер? Шеерден эле, Баткендин малына. 78 миң соода кылыптыр мына. Бу ала новазы. 80 болсо берүүрө. 80 болсо берүү. Базар канча көтөрүп атат? Базар 75 кылды. 75 кылды. Я саз кыптыр бирок. Сиздин айтканыңызга жакын эле кыптыр. Арзан айттым. Шо. Ичине байлаш керек экен, алып туруп. Союшка. Жашты. Канча жашар бу? 2ге жетелек. 2ге жетелек. Мына. Эмеси жакшы. Мал бүгүн чырайлуу мына. Нопас торпок экен почти. Бу канча жашар бул нопас? Торпок экен. 1,5 жашар, 2ге жетелек, тиш бузелек да. Мына 75 миңге сатылып тур мына. Жайлоодон түшкөн бойдон мына краскасы ham өчөлөк экен эле. 75 миңге сатылып тур. Мынаке. Эрде чырайлуу торпок новаз бар. Канча кылдат базар ага? 45 кылды. Сиз өзүңүз канча деп атасыз? 60 деп атасыз. 60 кемі бар дейді, мына торпок. 1 жашардан торпок новаз. Бошолуп кетти де келмеген. 60 сурап атам дейді, базар 45 кылды дейді. Чырайлуу ак туяк кашка торпок экен мына. 45. Ама жерде чым кара. Бу канча жашар бул ага? 2 жашар ашык барбы? Канча кылдасың? 2 жашар ашык. Жайлоодон эле түшкөн новазды 62 миң соода кылып атат. Эси болсо бар дейт дагы. Ашы новаз. Эми кунажындарды тартайык. Нерде 2 жашарга жетелек мына кара онажын 65 миң сурап атат экен. Мынасын 60 миң сурап атыптыр. Экөө тең. Ошо 2 жашар боло эле экен. Тиш бузелек. Ошол экөөсү бунусу 65 миң, мунусу 60 миң сурап атыптыр. Азыр алып келдик дейт, базар кыла элек дейт. Торпокпу? Канча деп атасыз? 60. Базар канча кылып атат? 57 кылды. Жетип калган экенбиз. Берип бериш керек эди да. Базарыңыз берсин. Бу 1 жашар боло эле окшойт да, 1 жашар. 1 жашар чыгып элек. Нопас торпок
57 ming qiptir bozor buni. Hem mına süt bergen sağan sıyırlarga, sağan uylarda, sağan sıyırlarda ko'rsataylik. Bu qancha deb atasizlar o? Qancha so'rab atasiz o? 90 ortam sırayla. 90. O qanchanchi torpog'i bu? Ikkinchi torpog'i. Torpog'i urg'ach ekan. 90 deb atadi ekan. Bozor qancha qilib atadi? Ha, bozor qilaylik ekan buni. Ikkinchi torpog'i bilan 90 deydi. Torpog'i jash ekan, bir oyga jetilek torpog'i bilan. Ha, bir jumalı torpog'i. Ha, 2-3 günlük даже. 2-3 günlük uzun ekan da. Nerede Angus, sağan, uyu, torpoğu kanchanchi torpoğu ekan? 3. ekan. 3-cü torpoğu. Qanchaga sotildi o? 128 ming buni. 2 kam 130 ga sotilibdir. Torpoğu novasmi? Urg'achi. Urg'achi torpoğu 130, 2 kam. Bunakis Angus parodasi urg'achi torpoğu bilan 128 mingga sotilibdi. Parodi. Paradisli. Torpoğu bilan. Ama yerde daha bir sağını ikinci torpoğu bilan 106,5 mingga berib aytayotganda. Torpoğu urg'ach. Jelini. Ha şu 106,5 ming so'rab atgan. Qancha so'rab atasiz o? 130 qanchanchi torpog'i o? 5-chi, 6-chi torpog'i. Torpog' urg'ach, ha? Ha, Novas torpog'i. Mana jelini 130 so'rab atgan. 130 ming deydi. 130 so'rab atgan. Bozor qilaylik deydi. Bozor qilaylik ekan. Josh sağın ekan. Ha, Salam Media degan YouTube kanalga. Mına sağın uy. 105 bermey yatan. Torpoğu kanchanchi dedingiz? 4-chi torpoğu. Bozor 105 ming ko'taribdir buni. Ag'az-maz bar deydi. Aytilishi 120. Aytilgan ekan buni. Bozor 105 ming qiptir. Sağın sıyırlarning bozordan bunday qarasam o'rta başı 90dan 110 mingga chayin o'xshaydi. Bu sizdanmi? Qancha deb atasiz? 120 deb atasiz. Qanchanchi torpog'i? 5-chi torpog'i. Mana, sahar kechkisi qancha sut beradi o'zingiz ko'rsin. 5 litr sut beradi ekan. Qani torpog'i qaltirasiz ekan. Bozor qancha qildi o? Bozor 104 ming qildi. Bozor 104 ming qildi. 5-chi balası ekan, mana balası urg'achi. Nerede? İyisi jo'q ekan, biroq odamlar aytadi 120 mingga sotilibdir mana. Torpoq urg'achi ekan. Jelindi sağın. Yaxshi. Nerede hem torpoqlarni ko'rsatayım, jamoat. Torpoq, urg'achi, erkek torpoqlar, nopas torpoqlar. Mana ko'rib turgan. Bir yaşqa jetelek nopas torpoqdi. Bozor 30 ming qiptir. Shunday torpoqlar azda urg'achi torpoqlarda ko'rsatdi. Qancha bo'ldi o? 45. Nopas ekan, ha? Bir yaşqa torpoq nopas 45 mingga sotildi. 21 bozor so'radi. Bunisi-chi, Qashqasi. Qashqani 20. Narxisi-chi? 20. 20-21 qiptir mana. Narxana söktüsü-chi? 23. Bermedingmi? Nopas torpog'ing bormi? O'n qancha qildi nopasing? 30. Ular bir yashar bo'lak, ha? Torpoqlar. Urg'achi torpoqlar mana 20-21. Nopas torpoqni 23 mingga beribdir.
Sizniki o. Kaça kıldı bazar? Karağınız. Kaça kıldı bazar? 40. Beribedin mi? Beriş kerek edi de жақсы boluptur. Nopaz mı? Ha, bazarın versin. Kaça suradı? 55'e yakında kaldı. 55'e yakın suradı. Ha, жақсы. Bu kaça 2 yaşar bolacak ki? O 2 yaşarda. 2 yaşar ha? 2 yaşar. Ha, жақсы. Ya Allah'a Buna ki mal kılam degendir. 55'e yakın suraptır. Az kaptırdı ha? Ha, mana 1000 so'm kaptırdı 55'e. Sizin çamağınız kança? 60 mı? Ha, çamağınız da 55. 1000 so'm qo'shib qo'yibdilar da. Pazarınız versin. 5000 qo'shib olsunlar üstüge. 5000 qo'shib olsun üstüge deyim. Pazarınız versin. Assalomu alaykum. Torpog'i menanmi? Qancha qildi? Birinchi torpog'i bu? 58. Torpog'i menanmi? Birinchi torpog'i. Bo'z mu o'zi hozir? Ha, bilmaysan. Ha, sota olmaz. Buna torpog'i novozmi? Ha, Irg'ach torpog'i. Buna torpog'i qora o'zi chim qora ekan. Torpog'i men. Oldu. Buna yerda buna daha bir sağanoy torpog'i Geraford ekan. Bayağı atayın kaçırılıp demek oldu. Buna Geraford torpog'i menen. Qancha qildi deysiz o? 80 ming qilibdir bozor. Torpog'i Novas. Geraford parodasi ekan torpog'i. Enesi shu. 4-torpog'i ekan. 80 ming so'rabdi bozor. Emin nasirga mayda qo'y echkilarning bosinini aytib beraylik, harakat qilaylik. Nerede buna? Bismillah deganda. Assalomu alaykum. So'lqtir qancha bo'ldi? 20dan. Ha, qo'chqor bo'lamiz? Eko'tang so'liq bu. Bulardan ham 20 mi? Bozor qancha qilib o'tadi? Bozor 20'ye yakın. 500 narak beradi. Buna so'liq qo'ylar so'yishqa. To'yga jeteleganga buna az daha ko'rsatamiz. Qo'chqor qancha bo'ldi qo'chqor? 27 ming. 27 ming qildi bozor. Qancha shahar bu? 4 kishi. 4 kishi. Mana. 4 kishi qo'chqorning parodasimi ne? Afganskiy. Afganskiy qo'chqor buna. 4 kishgan 27 ming savdo qilib o'tadi ekan. Qo'zi qancha bo'ldi qo'zi? 18? Ha, 8? 18 eko deb so'raydi. Bozor qancha qilib o'tadi? Bozor qancha qilib o'tadi? Ha, yem olib keldingiz. O, kattangizchi? O, kattalaringiz qancha deb o'tasiz? Ularda agar o'psam olsa 12,5 beradi. 12,5dan shunday berib berasiz. 15 lira. Ha, yaxshi. Общий olib ketsa 4 o'yin. Ha, mana. No, qo'y qilam deganlar. Qo'zisi men ekan. Puchmalar qancha qilib o'tasiz? 19 bittasini shu ko'gishini, ha? Общиylab qo'ying 19 dan bersa. Ha? Общиylab qo'ying 19. Bitta kerakda. Ha, bir öyle so'yishqa o. So'yishqa-da. Gel. Ha, puchmalar mana. 19 ga ber. Mana demesini 19 deydi, bularni tutsa so'yaktular 20 o'xshatsin. Ha? Zaybek berding-ku. 19 ming. Bozor ustiga. Bering. 19 ming so'ra o'tadi. Pichmalar so'yishqa jaramdi yetdi. Bu o'zini qo'chqor qancha bu? Bozor qancha qilib o'tadi o? 28. 28. O'zini jaydar qo'chqor bu? Che bulan paroda o? Paroda. Ne degan paroda bu? Afganskiy. Afganskiy paroda isti qo'chqor. Qancha tish bu? O'tdi. 2 tishdan o'tdi. Ha, tish buzib turmalar. Bozor 28. Chamamiz qancha? 30 narag'i bu. Ha, xudo xolsa. Bozorimiz bersin o. Assalomu alaykum. Qo'zilar qancha qilib o'tadi bozor? 10dan. Bular qo'chqor bu. Bunun kichkinagisi bu. Kechki. 6,5 qildi.
Bu ham qo'chqor o'xshaydi, ha? Mana qo'y qilam deganlar. Qo'zab qo'ygan degan bunday qo'chqor qo'zilar. Ekon 10 dan qiptir buni ko'm. Bunisini 6,5 ming so'rabdir. Hozirlar qaptir, ha? Ha, qiz olsa. Bazaringiz bersin, barakasini bersin. Qo'chqor qancha tish? Ha? 6 tish. Parodasi ne? O'zinikilar. Arashan? Bozor qancha qilib o'tadi? 28. Qo'chqorlarning bari 28 dan to'xtab o'tadi-da. Chaman qancha chaman? 35 mi? Ya 30 mu? Pazar qilish, ha? Aka. 6 tish. Arashan qo'chqor. Yemi echkilarni ko'rsataymi aytdi. Assalomu alaykum. O'zingiz tishsiz. Echkilar qanchada o'tasiz bu tuvit echkilar? 8 kami var da otasi. 8 kami vardı o'tasiz. Var echki? Kechgacha. Var ech bo'g'oz bo'ldi-ku? Qisir. Ha, qisir barda, ha? Soyishqa bo'ladi. Boshqa joyda. 8 kami var. Bozor qancha qilib o'tadi ko'tarishi? Bozor 7 bo'ldi. 7 qiladi. Optimmi? Optim 7 dan ber debdir buni. Soyishqa jaray turgan 7 echkilar. Qanchada o'tasiz uloqlarda? Assalomu alaykum. 5,5 dan. Bozor qancha qilib o'tadi? Pazar arqanda 4800. Ha, 4,5 ming, 4800 arqanda, 7 ga qarab. 3000 Ha, 3000 ga da so'radi. Ha, kishnakalarni? Ha, yaxshi. Mana uloq jechuvlar 5000 ga olib kelaverasizlar shu. Bozorga kelib 7 uloqni olib jaro o'ynadi, pirojokda qilaverasizlar shu. Assalomu alaykum. Sütechki qancha bo'lib o'tadi sütechki? Kechki 15 kam var deb turamiz. Ek uloq bilanmi? Ha, yaxshi. Bu qancha jashilav echkingiz? Yasha. Uloqlari irg'achimi? Erkekga qo'yam. Ha, erkakdan erkakmi? Aka, jelini ana. Ana jelindi sütechki ekan. Ek ulog'i men 15 turib o'tasiz. 15 kam var deb turamiz. Ha, yaxshi. Bu ne degan parodasi bu? Bilmaysizmi? Bilmayman shu. Jaydari bilan qo'shilib yurib. Mayli, barakasini bersin. Mayli, bor. Assalomu alaykum. Bu soyishqa jaramdi. Kechkingiz qancha bo'lib o'tadi? 6,5. 6,5. Kiyini şular 8,5 dan bereceğim. Keyini qancha? 5. Maktabda 5 albadında 5000 de veririm. Ana 8,5 deb o'tadi, ko'p qarmagan. Mana şu 8,3'ten 12'te de oldu buna bitti. Bari soyishqa jaram. Qisir oxiri? Aşkınıgı diyeyle kareyski. Yine soyatlar. Aha. Mana soyishqa jaramdi echkilar. Baranıkı roğut. Kayındı dedi. Rout. Naka Da kalsına. 5000 dan 8,5 mingga chayin sotib o'taman shu men ichidagini. Qo'rg'on ichidagini. Otasiz? 9,5'dan sattık, 10,5'dan sattık. Ha, var qo'z, ha? Irg'achi qo'zilar ekan. Mal qilam deganlar. 9,5 mingdan 9 mingdan sotdi hozir. Hurmatli jamoat, yemay olsa mana qanotli to'q, qanotlilar sizga ko'rsatdik. Ana yerda induk bor ekan. Bu induklar kimda induklar? Mana qo'rozlar. Bu ne degan paroda bular? Jaydarilar aralashda. Adlermi? Adlerning qo'rozlari 450 dan sotib mana. O induklar kimdan ekan bilmay aytamiz. Qanchadan doktor? 450 dan. Qo'rozichi? Qo'roz tandama. Ular kattasi qancha buni? Kattasi 450. Ha, общий 450 dan berasiz. Chekadan. Ne gördük dur varken. Qancha o'sha urishayotgan qo'roz, stakan qo'roz? Ha. 1200. Narxisicha. Qancha so'mdaysiz? 2300 deb otasizmi? Urazam mushlashib turgan ekan-da. Stakan qo'rozlar. Mana makilar qanchadan makilar? 1200 dan. Bu ne degan paroda bu? Totcan. Ha? Totcan. Bu yumurtqa qo'yiblarmi? Etga o'zi. Yumurtqa et, eko'ti.
Точен корейский дейді. Жұмыртқа бағытында да, ет бағытыға дағы болады дейді. Қаншадан деп отасың мұны? 700-ден? 700-ден. Қорғызмайын екен. 5 мәкісі менен. 700-ден берем дейді топтың. Урматтуу Салам Медиа каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү мал базары баасын сиздерге билип бергенге аракет кылдык. Сиздер менен Исабек Максатов болдум. Саламыңыз түз болсун. Биздин каналга жазылыңыздар, катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, ой пикир жазыңыздар. Анан биздин YouTube каналга реклама берүүчүлөр болсо, жазып калтырыңыздар. 0778 98 17 17 номериге байланышсаңыз болот. Жарнама үчүн. Кайрадан дагы ушинтип амандашып, жакшылыкта, жакшы күндөрдө асманыбыз ачык маалда жолугушканча, ассаламу алейкум.